أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رهشه الطاهر وانتمان الله سبحانه وتعالى حمد كرن إهني إكلانجي عدد نكرهها جنا نعمتك إنسانية تكاذب من الله سبحانه وتعالى حمد كرن إكلانجي نماذج رسالة ألقن منك إكلانجيا ಗುಳುಂಬದಹಿ ಕುರ್ಮಟ್ಟಕ ಗುಳುಮೆಗೆ ಗೊತ್ತುಗ ದೆವ್ವಿ ಮತಿರುವಂತ ಮ್ಯಾಂಗ್ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ yang fafashun hamdu quran shakken eklange alminang islam dinu ge matiri ni'ma devvi matiranta mayang allah subhanahu wa ta'ala yafahuga hama minewaga alam takar rahmatifkam gafanu bima nabiyya muhammadun sallallahu alaihi wasallam salawata salam lebu mangadi du'a quran salawata salamuga mituruma nabiyage lobeti sahabina ekle faanuge hidayatuga hifagen duniya heda kurmattaka masake kura tiya emmeha farataka algonuge nafs adehem ves mistakun shamil kura assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh adaman allah subhanahu wa ta'ala ge hadratun wage ede haluga algontiya emmeha izzatri akhunna mukhatab wadatin bahik دنويت واسمي شيني يدوك موضوعك يها بيرته موضوع انه اكيدتو تبيفلم ورق جنان ادوسوان موضوع بسمه اي نمادوك ماتيري كما اي نمادون انسان اللي بيغندان ماتيري فاداتو واهك ادمي هوشهلو موغا الغن بين ايتك हमें हम मकीत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हज़रतुन ऐसे हर बैं हदीस तक इशारा कोफ़ा ये हदीस तकुन ये आयत तकुन नेगे बैं मान तक इशारा कोल्लाना फहरुगा हर में न फ़ायदा हुरी मालूमात कमुगा वत इल्म कमुगा वेगे हिंगादाने सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما هذا ما الله كيرتي قرآنك وحي ربا إن آياتك ميونني أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنع إذا تري أخون نماذ قائم كرومගේ මතිවරිකමුගේ වාහක හගීගතුගේ ස්මි ආයතුග එකලාගේ මේ වහී කරවඩ නමාදකි ඒ ඉන්සානගේ රූහානි තරක්කිය ඉන්සානගේ අඛලාකුගේ තරක්කිය කුරියරුම ඒගේ මන්ෆායෙන් නාන්නකම ගවඤ්ඤා හගීගතුගේ ඒනගේ කිබේ කොන්නේ නමාදෙන් අදෙන්නොයි එහෙම අල්ලාහ් තාලා එකම් බයන් කරවා මේ ආයතුග වහී කරවි ඉන්න الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر නමාදකියේ ෆාහිෂ් බොඩති මුන්කරාත්තක ෆාහිෂ් කන්තතක මුන්කරාත්තකුන් තිමා දුර්කොද්දේන කමක ඉන්න الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر අල්ලාහ්ගේ zikr එයවර මතීර වෙගෙන් වේ ඉස්සතරි අඛුන් නමාදු මී එකලාංගේ zikr කුරවේ එම්මේ මතීර එක්කන්ත එයා එකුගා අහර්මෙන්නම් එකලාංගේ හඳාන් කොත් දෙව්වි නමාදු එකණි නුංකං එකලාංගේ zikru කරවේනේ ගොතකි එහෙම් වෙස් zikru එබ හුරිකං අහර්මෙන්ගේ මුලි හයයින් එකලාංගේ අටක දාන් ජෙහෙන කමං එකලාංගේ ඒ හඳාන් කොත් දෙව්වි අහර්මෙන් නමාදුගා ඉස්සතරි අහුන් තා අබදු එකලාංගේ අටක අහර්මෙන්ගේ හයයි මිල්කු කොද්දේකම්ගේ ඉහසාස් abade bakuram inna salati aharange namada wa nusuki aharange alukama wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin aharange diriuluma hurihachves iba allah shamil ko wadigen wani mihatanu aharmen sual kollam vi harmenge hayata aharmenge nafsa sual kollam vi namadunu risalate aharmenge hayatuga ibe bawe namadu izzatri akhun
miskituga aharmen mi kura kantattaka ki haqiqatuga ekalaange aharmen mi duniya fonumge maqsadu tawge tereen timba kolebbe kubato aharumge hayaen ekalaange hidayatuge malitiga arashtu kurun kubato ekalaange amuru fulutta dawlatige sifaga hingun inni ja'ilun fil ardi khalifa ema aharmen egotaka vesinu kurashe hamekani miskituge dawru ada kolluma kunnai aharmenge hayatuga Allah subhanahu wa ta'ala devi hidayatu qaim kurewniya ehen hitan narwashe ehnamas namadaki wara bodu risalate ehmen hadis walaga annani man lam tantahi salatuhu 'anil fahsha'i wal munkari lam tazid salatuhu illa bu'dan emihige namaduge sababu munkaragtakan aragatum fahish kantatakan aragatum duru nukaffi kama wanama ena Allah subhanahu wa ta'ala ge hazratun duraddiyum fiyawa ehen kamen ene kannoli bena ema harmen dem visnalam vi namad koffa dem mujtama terega harme muamala kurayro ekakone ekaka suluku ge muamala kurayro vifariga harme muamala kurayro amdarinna muamala kurayro ehem farataka muamala kurayro harme ge mi muamalai islam diinuga risalata eggota deeto e hidayata eggota deeto nudakama wanya e namaduge faada izzatri akhum aharmanna kalli fenne ade duniyaga izzatri akhum emme ves maseke mi kurani ufalen hoda hinna me hoda aramen hoda bay mi hun ekikala kanta quran ne bay mi hun ehen kala kanta quran mi ufawerikan hodumata ehnamas haqiqataki namadavure wakin bodu hinhama jehume hituge arame duniyavi hayatuga midmawa undagutaka gilamverikama mikankamu miha ekaheri koddi miha ge hitan hinhama jehun genas dene evves shiare alukamen we bunyas kamenwan sabaki ehem wi makit rasulaga haya pulang harmen rujua wairuga harmen fennan haqiqaten ei ekelege fana bodukame kurimati wejje hinduga ekelege fana namada goala wan ya bilal arihna bis salat harmen hitan hinhama jehun deshe namaduge tere namaduge sababu namaduge zariya in harmen hinhama jehun deshe ekelege fana vidalwani bilalge fana ehm harmenge hayatuga dimawa wara gena kantata hunnan e huriha kame geves libena ek kamen demme mi namaduge teren mi ishara kollon ade zatari ahun kiti rasulage hayat pulang harmen balala argo namadaki mi iture kelege fanuge du fulun harmen taka kurevi emme fahuge wasiyatuge terega himina kame e wasiyatuga ekle fan hadis ful kurabani alib ge fan e hadis riwa kurabani vidalwani as-salatu was-salat as-salatu was-salat wattaqullaha fima malakat aymanukum namad rakat riwashe aditiya bamihunge atugawa takechchar rakat riwashe warafula manega hame kani bay mihunnan hiwe dane etaka iture kelegi fana ishara e korevvi alu anghenunna nota alu firehenunna rangala suluku kurun kama enama ismitaga miyoti warang amukon iture kelegi fana hadis ful kurawafa wama malakat aymanukum tibage milkuge dasuga wa komme eche ehima tibage mudaluge haqqu tavese wannane kami ei shakken oy kamenno mi hadisga iture kelegi fana emme fahuge wasiyatuge gotuga mi bayan korevi hadisga izatri akhun de haqqen eba bayan korwa ei namaduge sifaga ekalange bayan korevi Allah subhanahu wa ta'ala yattaka aharmen ada koddenje he haqquta wama malakat aymanukum ibaratun ekalange rasula e bayan koddevi aharmenge alutakunna gulifawa haqquta ehem e haqquta aharmen ada koggen aharme kelegi fanuge wasiyata furi hamiyan amal kori bay kam gawane ade kuri mes ishara kuri fadan diri ulumaki
wara bodati challenge taka urastaka hinhamanu jehun taka huritane kirti qur'anuga efada gilam veri kama kankamuge wagutuga miha ketteri wuma wasiya kuri fadan namadun eketteri kan libigatumak Allah subhanahu wa ta'ala wahi kurebi wasta'inu tibamihum wagi veri kan libigannashe bar libigannashe wasta'inu bis sabri was salat innaha lakabiratun illa 'ala al khashi'in Allah subhanahu wa ta'ala ya birwetiwe kiyamanteriwa alonna menuwi ei war bodu kameke waran undagu kameke ei kivvegento namaduge sababun ketteri umayku namaduge sababun dunyawe gilamveri kama baharu libgatman ekalange wahime kurebe haqiqataki namadaki war bodu ga golume namadaki ei noore namadaki ei war bodu risalatei ehmima ekalange ewaha tanga bayan korebe giyamed duwahuga narkaage khazinu narka wanta verinna suwal kurawwa kivvegento kalemen narken annan jehune suwal kun jaizata buddhi devvi fenun devvi wahak dekkumge bar devvi foibbawa levvi rasulun fonuvi mihuriha ni'mataka kayaku gaves ekalangiyan iman wa mihun warammat ekalangiyan iman ve ekalangiya kiyamantri wa mihun warammat iman wa mihun terem ves armena fennana hame kan hukurdu ho islam kan falwa mihun hame kan eid du ho kan falwa mihun hame kan rodam ho ga falwa mihun ehvima armen visnan eve jeheta hobato haqiqatu ga harmenge mi alukam ge beenumak kiti rasuulayen eben ekalange wahi kurawafa fa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin tibage maru annande Allah subhanahu wa ta'ala yang alukan kurash eddu kollafa eddu du kollafa ehanno fa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin yaqin annande maru annande evvore kashvaru echen evvore yaginkam bodu echen hamagamus nei emmes qabul quran marak em khalange wahi kori fa'budu rabbaka hatta ya'tika al-yaqin ada algon kori sual narkaage ahul werin narka belehetun terin sual korbani ma salakakum fi saqar mitana mi andawalan annan jehuni kivegen he ko bato henge jawabaki lam nakum minal musallin lam nakum minal musallin adu ha emmen handan kollama hinga hitam mihun to bangige adu iwunu hinduga mitana nas namaduge wagutu faid kolli bekaru kantattakuga emme mihun nami suwalu qiyamad duhu Allah subhanahu wa ta'ala ge malaikatun kurimati kurawwane ma salakakum fi saqar alam nakum minal musallin lam nakum minal musallin afwan emihun bunane timammen namadu kuri mihun ge terega nuwamwe ehima haqiqatu gaves mi risalataki aslu bodu risalat adi miwarakon kirte qur'anuga dukashan ulawwe ekam tattakige sababun namadu faskurevi namadu dukolleve kantattakave sekalange ishara kurevi فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا فهم أننا بيكو أميهم نماذج ألانه نماذج يهانا تير قرآن كيف بقى واتبعوا الشهوات شهوتكن تباو مگه نتیجه ege gotun namadu alani ege natija kam miwani emme fahun narakayan ebami hun gende wedi namadan dani narakayan ebami hun gende wedi aden namaduge muhimmukam wada gina goy gotab bayan kolle vidan algon kudakon ehen gotakan adiwes namaduge muhimmukam bayan kolle deveto balana izzetariya hun kirti qur'an dirasa kolla eruga harmena fennana bay faharo namaduge ebas iman kamuge maanaga beenu korwa fahuriti salat nota namaduge ebas komme heyo kamaka vidigen gena sahuriti namaduge ebas
ketteri uma ambidarinna kuranjehe wasiyatege gotuga genessa horitiva in ayatege kalange wahi kurawani wama kana Allahu liyudhi'a imanakum inna Allaha bin-nasi laraufur rahim mitaga mufassirun vidalwani imanakum ega maane ke namade ehema iman eoti namaduge maanaga genessa iman kamge haqiqi iman kamegge tasawwur ilmu werin aharumenna deiruga ebeflum vidalwani ei shakken neti qabul kura yaqini aqidayaka e aqida kashawar kodde he amalaka ekuga nuni furihamanu kamuga ehem vejiya namadu ei ege ebba kamuga nuni adi izzatari akhun algona hama kurkollana ay waguta balalafa tebeflonna fennana minunas namadu ei Allah subhanahu wa ta'ala ikalange lobi wadigemwa alutakonna kore wasiya emme ekalange lobi wadigemwa alunge terega himenani nabi bekalo Isa alayhis salam ge dufulun asonna basfulay kirte qur'anuga warid wegemwe basfuluga wani wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya timanna dir huriha hendaga hone hiru koffa addad honu qura kashennu idu du koffa ehen dosta du kolla shekenu rodama koffa ehen dosta du kolla shekenu ma dumtu hayya timanna dir huri komme hendaga enamadu ada kuranjehe wasiyatage gotuge ekalange angawafa emami haqiqatuga wes wara bodokama ada namadun libe bay faada takan algon ishara kollana demmeku datin faada kan egeter bayan kurevige hingejje egeterega hituge hamajehun bayan vege hingejje e hituge hamajehun izzatari akhun libeni ei Allah subhanahu wa ta'ala ya ekuga tima emme kariwa wagutukan danege ei ma hadis fule kam ganu yes wara muhim bas fule gowe mu'minage namada kiyei enage mi'raj manake Allah subhanahu wa ta'ala ya emme kuttam veve ruhani alam ge ene hurit ekalahangiya tima ede edunta dannawa fursatuge ene yoti emima e mi'rajuge wagutu ei aharmen Allah subhanahu wa ta'ala ya kuttam ve kar umadve fursate e suratul alaq nimma laf wani ekalange wasjud waqtarib sajda kurashe kar washe ema sajda ei ege sababun Allah subhanahu wa ta'ala ya kharikan hasil wa echel ege sababun kabbaluga diriyulumge terega wes heomagan alikoddene nuren ene libigen dane mativeri alukamen ei adege namadan ihanateri umge nurakkalaki hit rasul sallallahu alaihi wasallam hadis ful kurawani qiyamah duwahuga insanaage amal tabge tereng emme furatam hisab bellewen amalaki namade fa iza saluhat inma durangal wajjiya enage hen huriha amal sadangal wiye inma durangal nuwajjiya faqad khasira ena nakamyab wejje abajja veri wejje emima arma visnanje kamakan hama qayamus mikam vegande adehen faida ka balaru hama dilolumuge teriya damahiga dilolumakki waraboda ketteri wanje halen anna tane Allah subhanahu wa ta'ala dilolumuga dimawa harmenna insanunna dilolumuga dimawa kankamu salame wumuge nota salame we fawane bayege gotuga bayan kurawa fave namadu kurame ayatul kalange wahi kurevi innal insana khuliqa halwa insana heddei wani dahivetikam bodu ketterikan kuda mihege gotuge komme harmen edunta warabodu beenunta waragena ekahala mihege gotuge insana haddawa fawani innal insana khuliqa halwa wa idha massahu sharru jazua ene gilamveri kamen hitame ene kurimati wejjiya ene ketteri kamen nonnanu enege haluge dunum bay far bune vidane masan heya mikam edimawam shukuru weri nuumge alamaten ene kiban fenege hingadana
gilemwari kamaki insanayan huri ni'mataka wani ay Allahuge minwar fulukan danegen e minwar fula ketterikan adawima en minwar fula ruhiga enma waiza massahu sharru jazua eneki ketterikan kudawana mihike waiza massahu alkhairu manua hevelli bijjiya bavaru echitakelli bijjiya ege haggutan ada korumun ena dur heliwe gannane manawe gannane dekan nolena me harme warabada visnan jehen nukta hagigatu haquta niumatin ahana libijjiya masha mara එහෙම එකක් දෙකක් බෑනවා හිතාමෙන් ලිබිජ්ජේ බුණානේ මස කීවගේ හැම ජහුනේ එහෙම හුණා කීවගේ හැ නුජහම් වේ එනගේ හාලුගේ දොලම් බුණාන එකම නියමතේ වෙජියා එති බක්කොල්ලාෆ එති බක්කොල්ලාෆ එලිබගන්න තොබියතෙන් ඉන්සානගේ මිහුන්නනි එහෙම මහරමන් ජෙහනි ඒ තොබියතුන් රක්කාතරිවන් අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා අංගවනි ඉල්ලල් මුසල්ලීන අල්ලදීන හුම් අලා සලාතිහිම් දායිමුන් esifan salam evani esifatakun halatun salam evani namaduga demihun namihaye demigen wa gotuga namadu kora mihaye ema namadu e risalatege matiga tima demihurejjiya waragena kamiyabtan e insanaka libida libigen danekan kiti qur'anuga miwani wahi kurawa adalwanu wahakolo nimmalumuge kuriga dekamakan ishara kollana bay mehun mati mehku suwale kofiya hoche kalle beenum wane konkame he beenum wane bunani dunyawi kommes beenum ge waha kana bunan ena maskir rasulullah ge ashabun ifade kunnenuwe kit rasulullah ga ashabe kalunge tenen be kale rabiat ibn ka'b al aslami ge kurkur hadisay algon mita kiyalana bay faru kelege fana ves kit rasulullah aykuga ekelege fanu ge kolga nota daturumatiga re kurumuge fursat libifawi itre kelege fanu ge damnamadu fula wudu kuram beenu wa fena taketi ekelege fana beenun je hetaketi gennewa hinduga itura ekelege fano ena ettaka ena gari huwa dannawani tiba beenu wani kon echen he hajataki ko bahe beenu maki ko bahe arme demme mi bone he armenge gaatuga bodmi hak bonafia bonane nolani bel no dakki genane kamen no genna enma ekelege fano ekala hajataka non diyeke ekelege fano vidalwani hajataki ko bahe ehm vidale fitre kelefan vidalwe sual korashe ben men ojiya bunashe bunani as'aluka murafaqataka fil janna kalege fana ekuga suwaruge wanume kalege fanage gaatuga ulunge fursate suwarugega e fursate ahar benwan itre kelefano ekamge bodu kamattaka itre kelefano dannawani ava ghayra dhalika enun kamenden heye ekelege fana dannawani huwa dhaka ekame beenum wani ekame timanna beenum wani ehenduga iture ekelege fana hadis kurevi fa'ini ala nafsiki bikasrati sujud ekamattaka timanne kalege nafsuge macca wagiveri kan deshe gina sajidata kurumge sababu ehvema itre kelege fanu bilaluge fana denna vita ya bilal kinhe kalege fanu timanne vore kurin soruge wada gennavi ay kelege fanu hingawa iruga fampulungawa adai itre kelege fanu sorugen adu essevi kama bebe fulum bayan kurawa fa hore den kelege fanu bayan kurevi timanna tahiru wegen wudu kalla komme hindigga allah subhanahu wa ta'ala taka tatawwuge nafluge dirakwat namaz kurame ekalange sajda jahame ehma izzatri ahun armen handan kurawwana iture kelege fanuge arihun asa mehuri mifada hadith wahakata aden hadith fulega ekalege fanuge maulayan alaka nasihat devamun vidalwani alayka bikasrati sujud gina sajda kurash
فإنك لا تسجد لله سجدة تبا الله تك سجدة نكري إلا رفعك الله بها درجة إيجا سبب تباغ قدر إكلانج حضرتك أفلي درجة ماتيريجن نوا إخلاص ترك مايكو إكلانج تك سجدة جهافي كم هندك أهرمنج درجة أفلي جندني وحط عنك بها خطية تباغ فافين أونيك من إكلانج فسوانة ألغنك دعاءك مواهك قلو أدو سوي مها فراتك هيو بهيك الله سبحانه وتعالى جواهك فلون لبيجن ديون خمنودا بهين هيونون بهي بنوجه كمغا وانا ما أي هرنج نفسا هرنج شيطانا نتيجة وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة